movie tran tira India ram hi achan chin le culture ain chuang ema mi khwal tu polo lom thin ma se British ho an lo luta ram an opa mi pui an hnoi chia chumi hun boilai takin no te me chia manu alo pianga apa alim le pui thiamin he no te ming hi India ram puma thang dona mi zong zangin an tong trai sakang ati manu hian mi tu mainan lati ve ngai lo alati dona historia aming achuang don ti an soi kum aveya manu alo nula to a ram hnuaya sakei ka tumin ave mi pui hovinan lava lataka anding chuti lai chuan lalram dang minister pakhatin alo thlir renga sakei chuan kel a se dona manui na ngonga tak thalina ka thi anga an ngai lain aron thau le a manu be turin aron tan le ta ma se abul athlenin atule dai achan chu manu hian sakei ti hlum adu lova thalfanga hian damdoi atata amut hiltir ringotani ram hnuaya achen na ngaya thon kirle adu a mi pui thamuang taka an om theinan ati ani aril ruhoi sen na le thatna awangin mi puilom a hlo le a minister chuan manu chanchin azota ral thuam mang thiam satlia mai ni lo si peiril rupumi insual thiam takani ti a hrechuak king kan gadar alam lai kan mule a minister chuan lalnu nena kalin manu chungchang chu a hril ifa pa hi manu nei tirla fa nei sela British hawin lalram hi an uplawang ti inarona afa pa po kopui nei tirna hunrem chang berani atibok manu pa chu lalnen an thuduna British hawin mipui an ti buaisia an soi lal tamjok chuan British nen contract an sign vek to a boina pumpel an tu wangin chuwang chuan British ho chu the company tin an kau lal chuan British ti boi to lo turin thu athona army commander atir chu commander chuan anaute a train line adiriam le a meichia ang main train su mipa takin train ro ati chuti line zansi lal minister alo kala lal tan manu aron dilta manu chu meichia musit tupa bula chuan akala meichia in bei an thiam lo iti emni tina in sual puya a phalo na sa manu pa chuan minister nena kan lalin manu hi ain kol seliana in nei chungchang chu ama thu anime ati chuti line manu te kha an lo le in sual suaka apa azak le mi khwal an nei lai ani boxi a min timwal pho ati a minister ero chuan hetiang hi mei se choi moidan thaber alom ati thum minister chu mi pathum nena tu po manu thil kol la thei apiang nena kasai pui ka pe angati a inti siak na antrana ma se tu man manu an helo atopa manu azuang kanga sai pui bula kalin minister nena thu asoya manu chuan isai pui ka du wang ni lovin imal somna du wang zo ka tel kani ati a minister chu alom zual hle anua manu apa bula kalin kapa le khabu ingai na zia ka hria karuma miron thon thina engwanga tuna mi kau chua ati apa le lal chuan zansi lalin in nei tura asom na thu an hrila manu alung ni lo hle a pasal nei ain ral do mi ni adu zok wang ani ministerin manu azila indau mi ni tur chuan adu apiang an langot ngai lo ati a manu alungai hle a ma se apa le lalin anau panlaya an sak thin ram mangai na la an sak saka alungai na are a in nei apomta ani manu chu zansi lal rama akala mi puinan lo muak athianu nena lungai su kabulei omchara charanga iparama ka kaltir lowang cheti ina nema athianu tel lo chuan om thei bik lovani zansi lal sakor kol deu tu manan thunun theilo a oma lal gangadar chu in nei na tura aim bo se me ka anu in akota athil bun phel turin ati a ma se adu lo zansi minister chief le British officer Gordon anin thurual ti aron langa chuti line manu chu lal sakor kol tak chunga chuanga a mutu te chuan mak anti hle sakor chu manu chuan athunun theya sibi amang ang manu hiang gangadar athak danglamanga British adauti rangti ahlawani lalnu chu manu che dan pangin alom lo hle a ma se gangadar chuan adu du ti tiro ati in nei antrana hindu danin voice ari anin hel chuti line zari mingpu
nu le apasal Rahul te anin hian Rahul chuan gat hobin min that meang ngoi ro ati a Gangadhar chuan Manu nena midang lam takanei che in ka hria ati a Manu chuan a haule ta an puan suizom na aphuar nget lova in lai chin na ange nan suizom na anget turani ati a mi puan nui vek Gangadhar chuan vuin atangin iming chu Lakshmi ani to ang i huai sen meya zansi lalram ro pui taka ihlang kayang ati a anin nei zowa an lim dun le a Gangadhar chuan Lakshmi tan library lian taka le saka le khabu angai na ti hriat wang ani lal thu tlenga a thu tira lal thil chu ita vekani ati a ma se alungai thuta Commander Gordon alo kaldon lompuina hlan turin lalram tan a tha iti apiang tiro ati Gordon alo thlenga mi zong zongan thing thi ma se papakhat ake ana a thing thi theilo gatin ake a khon tle sak Gordon ma lalpo akuna ma se Lakshmi akun tu lo Gordon chuan lalpo lavina kuna i a emni ati a Lakshmi chuan kan kun ngai lo kan hlo wang ni lovin kan lu kan ngai hek lo kan chapo wang ni lovin za omna kan nei wang zo kani ati a Gordon a thinrim le a in chhir ngotang ati a chua nuwa Lakshmi a thinrima sakor chunga chuangin lalram a chua san konga zansi mi pahni thinga phuar bele vuak liamin an lo oma mu a Lakshmi an mu chu min vua a kan thlai British nena chhe pek na tur min ruk sak an ti a arutu ming chu Ram ani tin an hril Lakshmi chuan Ram azong chuaka benatum ma se Ram chuan alo nama Lakshmi thinrim chuan achem a phoya ke hilal nu Lakshmi kani hi ati a chuti lai chuan khomi pui havin thatsu aruk chan kha a omalom an ti a an khu an ra thei lutuka eitur pon nei lo a chan chu British havin chia sang takan choi tir wang ani Ram chuan Lakshmi nena nang hi kan mi pui veng him thin lal nu Lakshmi ini a ma se i veng him tak lo min veng him chu ni la he tiang hian kan lawang British idaw ma chulal nu a kapum lawang che ati a Lakshmi chu aril ru ana le a lalrama alet le Lakshmi chu athinrim le a chuti line lal nu apasal nu alo kala voina gat telovin ichuaka i mai le lupo i khu lo tin hawa Lakshmi chuang kami puite ka mudona engwangin nge ka mai ka khu ang atilet lalnu athinrim zuala hei hi lalram dan ani voina tangin in ha chu chauka ani to ang lal in chung na zong i thokang ati a Lakshmi alung oi lo hle na a ma se angoi rengta zo si na in thaka mi pakhat bu seng ventir ani a milem ang me na dinga anu pui zari alo kala a hawa saval ho tur milem tak isiam that chuan hetiang hian iding lowang kalla bong no kha phel ro ati a apasal chuan bong no a phela atlan kual vel ma se zari chuan pon lama thom a hria a British pe havin bong no an lo la a zari chuan laklet atuma ma se an vua a apasalin alo dang hengmi te hian mi hring po an za lo ran an za iringem ni ati a chuti line Lakshmi alo thlenga gat ho laka bong no laklet atuma athinrim le gat ho chuan Lakshmi ani ti an hrelo an nu isata pona signboard i chiar lovem ni English in ziak i chiar thiam lovem ni an ti a Lakshmi chuan English ka thiama tong ho mei om zinei lo nangma ni ang chi atilet ke hi lalnu Lakshmi kani a tuna ti boile ula ka thatang chu tina vo achem te thinga avom bura pon kongka ain hong mi pui thil British in an lak sak zong pekir vek turin ati a Lakshmi chuan bong no chu zari nena apilet zari in mak ati le a Lakshmi chuan zari nena bong hute adil mi zong an phok le a lalnu in bong hute adil chu mi in ngai tlom le ril ru thatak ani iwangani chumi nuwa an lama an hlim le a zari chuan Lakshmi po lam turina soma Lakshmi pasalin anupui le zari an lam ti hrechuaka athinrim le anupui chu hruai ho atuma ma se lam laklo lain Lakshmi achau thuta pitar pakhatin alo enfi a arai ti an hrechuak apasal chu ahlim le a pitar nu nena thitau takape ma se sif ero amang angru le a Lakshmi in papa anei dona
Gangadar nuwa lal ani thelo ka hlawani Gordon John Chief anema athazok fapani ro se kan that menga ti a Gangadar ero alim ema ni aliama naw nei ni alo thlenga naw te chu a mel thahle a mi puan hlim le lalram ro chun tu tur an nei to a Gangadar nuwa British in lalram anop theidon lovani Gangadar chuan lomna roi buat sei adu a British hopo som adu ma se roi theni chu Sunday ani a British ho chol ni ani Lakshmi chuan in don la in chol ngai lo lom na po chol su ka thu ani a in local ngei turani atitlat mai si a British ho chuan an hnial ngam si lo alom na hun ro pui takan neya roi ro pui takan thri a mi zong zongan lima ga thau tu John po lim le lom na an nei line apasal Gangadar chu akhu a thisen achak chuak Lakshmi mang angin naute khuma angata apasal abuai pui ma se naute ayan le chuan alo thidei to Chief Minister ten anti tirani ti asiat ngal mi zong zongan trapa naute phum tura an lak lain Lakshmi atrap na sa hle Gangadarin nem atuma ma se ani po damlo na in atlak buak me ka nim tlak po ani to lo an panhi in angke chefe ka niber Gangadar natna azwal zela damdo ya to lo athi nuwa British in lalram an oplo nan naute lak turin an relta British hopo in an remti a ma se jansi mi ngei ani turani anti no pangpakhat alo kala Lakshmi anuya akwa Lakshmi chuan afapa thita mingin akau ringot apa chuan lal nena no pangte hi vantir ko anni a hei hi pathian thupek ani hi naute hi latache ati a an latangeya ma se Minister Chief athinrim le keima hilal thutleng lo tu turkani tina au vaka achem aphoya ga thawin an huala lalin kapma kunro ati a akun ve mai ma se Lakshmi ma ero akun du lo lal chuan Chief chu lalram atang anut chuak mak jana Chief chaw tak chungin Lakshmi chu chemnen in be puya som Lakshmi du lo chung anor lui anin be line Lakshmi in aban bun ati tlia sak pala a hliam bok Lakshmi hlau le a ma se Chief chuan hlau su katha ati a abana abun chan ashil British ho hi ka huwa a kami ta chan him kadu ma se an sipei an tamjok wangin kat ne lo he ban bun hi ka bun chan chu thubala katum rengte ka in hriat tharna nani ati a asoisom le a nang hi he ban bun titliak thei om chun ini ang bokin lalram hi British kut atangin ichan chuakang ati a chu thu asoiso chuan athita a Lakshmi pasal Gangadar chu afamta ani mei chawin Lakshmi samji afaisak antuma mei thai dan ani si a ma se Lakshmi in adu lo lalnu in lalram dan ibo chia ati a Lakshmi chuan chu dan chu itanani katanani lo tina changlet lalnu athin rima lalram chu asana tuma ma se Lakshmi chu ain siama afa pathar lak chu pomin lal in khomna alut mi zong zongan thok le a kafapa apuitlina lalram aop theima chu kai hilalnu kani angati a kamel ma te kamma chonanga kami te ka veng himang ti in thu atiam Gordon officer in asiat chuan arilru abuai rul he a kandang turani ati British ho chuan thu an ron thona kan tho puyang che anti a ma se bum tumna mai ani Chief Champa chuan Lakshmi nena lanu fel takini karinga ma se so ui ho so I tho pui le sia ti inadema Lakshmi chuan sipei sing ni sanga kan neya puak ruklama chuang keinin somni panga kan neya anin somriat an nei tuna kan be ni chuan kan cheve kang ati a ma se lungai su ati bok indona chu a huna athleng don ma se tun hi alani lo ati adem tupa chuan ngai dam adila jana British Spain lal in aron bei thuta mi zong zongan man Chief Champa chuan Lakshmi nena ka thu soi izom du lo wang khan in chirang kati kha tuna lal in atangin ka hnot chuak don che ati Lakshmi chuan a tha e kami te mita chuan lalnu kanirengang hei hi atop na ani lo ati a afapane lalram an chu asanta Lakshmi an no chu donin akal ma enzol kari alo kala alungra tur alo lak son sak nang hi kan lalnu ilan nirenga
heram hmeichhia zongin iming an lam ati a chumi awang chuan misual pa chu a thin rima Lakshmi Library du ber halatum chumi hnuah British hovin ral thuam thar an leia an mani do tuma piang an kap hlum zel mitam takan thi hnuin ram chuan ami te a hruai khoma British howa beilet Officer Gordon ngei po thata ram chuan British hmeichhia le no pangzong tha vekatuma ma se Lakshmi alo thlenga hei hi kan in do na ani lo kan mel ma tak te chu an mani an ni ti in adang kan in beina chu si peinen chawani turani ati a ram chuan tuna tang chuan nang hi kan lalnu tak takini ati Lakshmi akalson Lakshmi in ram nena lal ina lokir le turin ati a safety to hnu a thian pa in ram le ami te abei thuta athat vek British honen an tang hawa British commander nena Lakshmi ti vekani ti he katum chu tiang chuan Lakshmi an tha thei pa anga chief lal ani theinan British commander chuan officer khongai na nei lo in do na tel to thin aron tira chumi hnuah company in Lakshmi nena thucha an thon tlomla itlom lo chuan in do na kan tanang an ti Lakshmi chuan a tha e in do ni ro se tu po hlau chukal chuak ro se ati a asipe te abo se chanta Lakshmi chuan hmeichhia po in an bei ve turani ti na rela asipe mi pahawin an chaklova a theilo an ti a ma se Lakshmi chu hmeichho nena akala pathian in hmeichhia hi thiam na tam tak min pe a tun hi alan tir hunani ati kan beina hi kan zelen na atana ni ti hrerengang cheu kan thla local turten obbe na hnuaya pian an du lo wangani ati a hmeichhia zongin ne na tin an aurual an ina tangin man ro tui ek thei chi ral thom siam nan anon keng khoma an in zirtran in do na atan an in pe ve zel British officer thar chu konglaya adinga meiche pakhat nena tui a choi tira ma se aming Lakshmi ani ti hriat rualin a ok lum ngal mak Lakshmi chuan asipete ala zirtir zela chuti line mi pakhat asipete nen alo thlenga Lakshmi nen an tang duna sipei an tun bela Lakshmi lim le Lakshmi chuan asipete nena thu asoya keini hi sing ni kan ni a melma sing ruk an ni mi pakhatin pathum zel kan tha angai ti na ani chu ati a indona ni alo thlenga British in lai pui an kapa ma se jansi kul achak lutuka a chemelo Lakshmi le asipete chuan lai pui an kap ve a British ho a fu char ma se officer thar chuan a lai pui ho bek in hnunga ada tira Lakshmi aril ru abuai ru hle bek in akapang ti hlausi akap du talo chu wangin asipet lemte nenan suaka ama ngein pabe atumani an pabeya British tam takan that ma se an lampo an thi venual British lai pui tam takan ti chia a bandoi thak takin an lir thei ke a chia a asiam tura a chuk line adara silai muina fu ma se atuar tlang chuti line Lakshmi in lai pui a hala British hawakap na hle ne na an changta Lakshmi le asipete chuan British sipeitam takan thata ahma mi zong an hnot kiang vek tu manan ne lo Lakshmi chuan British sipei officer pakhat ke a aphuara le a hnu kwal officer chuan frui a zai chata ma se Lakshmi chu lalrama ale le zana sipei pakhat liam tur an enkolme ka Lakshmi atlom meng te hlau hle British lam ero an chaklo ti anin hria a an ni an chaklo awangin Lakshmi hode tuna British lam tang to nena an vakala nangma hian lalram idua keini ni lo achaklo na lai ishia anti a ani chuan jansi kullu ruk na hun achaklo na lai ber a hrila map an pe a officer nena an thon chu officer chuan ami te a kau khoma zana jansi kul an be thut an chaklo na lai an hre-boka olsamte in an lut thei Lakshmi athin rim le a an ram chunga tangin phasan tu anom ti hre thiam ngal ma se ani le asipete an tlom du chuang lo an bele zela British hawan that char British an tam mawangin an hua piang an ka phlum zela Lakshmi fa palak na pa chuan ama in a bele ta a chet a tha ema ma se abul om ve pakhatin a phat sana chimte in avit a thin rim lutuka a that ve ngal ma se chuti line silai mu in an hnunga tang aron kapa
Lakshmi chuan a thi hmaina pa hmu a Jhansi rama phum turin a ngen chumi hnuah hmeichheu an che tha hle a British sipei tam takan that Lakshmi pu a tel ve a sipei tam taka thata a hma mi a hmu a piang a bezel bok a thian nu zalkari a chan hima a tlan chhuah tir melma a hmu a piang a that zela mun chu a thian fai vek zalkari chuan laipui ka nan la le kan powder a khom me ka a pasalin irai to a tlan chhero ati a ma se zalkari chuan Lakshmi kalsan katum lo kan ram hi azalen turani ati thum British ka thau chuan Lakshmi a fa pa pochungin atlanti an hmu a an zui ma se an paman chuan Lakshmi anilo zalkari jok alo ni a pasal po an mantela zalkari chuan British officer tha atuma ma se adara cheminan vit lalnu khoya nge tinan zot ani chuan he lalnu hian in piang ve hi a in thir tir don che u ti na changa Lakshmi tak chu afapa anunga apu a akonga mi a hmu a piang a chemin a sa thlum zela sakor chunga a chuanga a that chunzom zelbok zalkari chuan mei al ala a la le gan powder om a avom luta chu hun chu atipuak dar vek British tam taka thi chil chu milai chuan Lakshmi chu afapa nen lal ramatang an tlan chuak lola Jhansi ko pui chu akang lu tu a avoi khatnan helal ram ara ni te angai tu leta alum a chele apa lal ram bethura akir le a mi zong zongina ladam ti an hriatin mak an ti a indona tran pui tu army commander alo kala Jhansi chu thlan mual ani to mi zong zongan thi vek ati a apa in tom meiro beito su ati a ma se Lakshmi chuan kumlimi kani lain minister in India zalen na tur kani tur thu min shrila chumi tumatang chuan ka dream ani to heng British ui haulaka India ka chan chu angai ati a mi zong zongin an thopa an aurual sif British lamtanga phasan tu kha British ho bukinam phasan le a imi le sa te I phatsana keini min phasan le lovangti achiang lo tang turini anti a tan ina an khunga kan momo huna kan la chuakanga kan momo lo chuang kan that meng an ti a Lakshmi chuan avela ramzong zong British nen an tangtlang ti asia a ma se goiliara kal atum ta chuan mi pa zalen du vek an oma tranpui tu a hmu be sei lal nena thu athona lal chu alom le a achan chu Lakshmi hi British nena apek chuan lomana don wang ani a atu ka Lakshmi chu ral thom eng ma keng lovin avakala ga zongin thal nen an lautin thup ma se Lakshmi chuan a hlaulo gat ho nena boy ni hi inning be to lovem ni inram hi British ui ho lakatanga chanchuak turin kut insui turin kalokal ati a gat pakhatin tha atum lain a thian pai na danga mi zongin Lakshmi an somta ani Lakshmi chu lal ma akala lal chu alau le a Lakshmi chuan iram British ipe a ui ang meini ati a ma se khongai na lantirin omzia om silova lal ramatang anot chuak ringot ne nalom nan ceremony lian takan bua sei ma se Lakshmi chuan an lal thara apa lal ram minister lui kha ada British officer ero athin rima alau lebok engtin pon tha atum British hoven sipele ral thum an pun belti Lakshmi na hria a tran masakatuma kathi chuang kaming hi historia chuang ro se kanunga lallo ni turten British hi not chuak vek ro se ati a indona kalmain afapa mangtha in avatha a apasal thita he chuaka afapa chuana kau renga alung a chele ma se a thian nuin afapa chu alo danga alo nem British sipei puina chu darkar samsari panhi nu alo thlengdon chau chu Lakshmi rem changa ala a asipei tenen British an babei thut lai puin an ron ka pa ma se Lakshmi le asipei te an zam lo an beile chara sipei tam lo ma se an thiam ema wangin British tam takan that Lakshmi a che thalhe a silai muina fu to chung point atuat langa ama oma piang a that zel ma se an nung lama tang silai mu in aron ka ple a officer pakhatin tha atum ma se Lakshmi chu gunpowder al muna avadinga ui hau kuta thi ai chuan ka in tilhum zokang minti mual phom ma in ati a heta hian movie atok ta ani hei hi thon thu takani ti in an soya